Kiri Mugambi Manyara uria kinyani umwe wa aikirira ba Gavana Kawira ugite ari na witikio Gavana Kawira agatinde gamba rira ririkoti regiwe kwetherwa gitine na baraba kurwa na Kawira wagatigwa na antha wa kera renterechi ya gitimene wodine kirwa nari Manyara kinyana amenere cyatongere bambiro baraba kuregana no tongere bwa Kawira akigwa kinya mutemane jurajura abangane 2016 jutina wega kinya buri kunongerete na kurikithia we ageta nambere na gutetera na kuika Gavana Kawira na thirikari yawe mwaka muthia. Mwandiki wetu wa Nteto Kumaburi Gakimutegi na Chikenya. Musiasa Nora Nguruki mwathikirira wa Gavana wa Meru Anthony Mawatho Mugambi Manyara na taririte burathiurukaga gitambagia ntumiria kuwata mbaru Gavana ura wari wa Meru Kiraitu Murungi akiugaga king'ang'i kiruyeni ndikirataie na tigitari ruyeni takani kiare na antu barema goikumwira umende akumenya mwa kuwata mbaru Gavana Kawira Mwangaza. Only it is true tari rutero rwa Kawira 2022 tari rutero rwa king'ang'i na imda iri tumunono ndudeta kuria ina king'ang'i kiri kerwa kirujini muntu ambira kirujini kamulinga nkirieko utona ngiririo akumta jari ntakere nande king'ang'i geko itwa ge ateo wana ale nyantu ke yake ambita ke ambira tubange kuinga Kawira ai ande bora mando yama October 2023 ambira tuinga Kawira na mulia Kawira na atadidi atuenga Kawira bitokona ambulia kora garukire na mura indira garukire no nto Kawira na gochindire nanto ibaugira Kawira bakwenda Gavana Ounda mwera kethira ntibaugira Kawira bakwenda ntiumba gwita gukararania na uamuzi kwa antu bara balingire kura na ntiumba guparticipate kuinga Kawira na Kawira alingire kura inyingi sana anti bathurire Gavana wita wa Kawira atugetera miaka 5 tuchoke tulinge kura inge na wenda kurungama ugatirima na Kawira kairi na ndinde ndaera uga ngakaria Kawira yeri aria mwana le akithina mbere Manyara ariuga we arita mwathikirira umunene wa Gavana Kawira Mwangaza Mantu Mawatho akathina mbere kuwatira murugamo wake wa kuwata mbaru Gavana uyu na ndabwera ubwete ni bwalinga kura chenu assembly wachoka bwalinga senate inya tutokalinga cheto kotini ukatoto wakili ugakalia Kawira na gioto kiai ya sheria na ndio ukira kuwa utano Kawira gitete hata etete hadi king'ang'i kiriwa tariki 16 mbele kikaliga nuwa ya 20 tariki 10 cha December ndio bigongwe kamberia ikinya 25 ikinya 26 ikinya tariki 1 corona bigongwe abagutini aletera tariki hii 16 sheje ikuruke no kira rukire akinywa kamburi basi gochoroka la nyunya agugorera kameme kana TV yewe akaigwa Gavana Meru County Kawira Mwangaza Nguruki andu babale assembly aja bara bathurire MCAs betire bauga gutimba njeti Kawira akauga na aria mbeji geta bathirie gwitwa itemized budget kana budget ikuwa kedi barabara iri kathigwo nari ibarabara iki neji na bauga Kawira atimba guchenjia ibuite bau ande ada Kawira eja kendra bwina kathina kabarabara fulani akauga kinyaga acho mbeja ndeyale tendeji ubutumbi kama wakaju na nde mugia Kawira ikwenja barabara ile ciandiki list hiyo ya budget ya mwaka juju na kwa urapomba one device bobo and one device bobo eta atongerie benu bara mwatumira assembly mukabera otuonie kendra nuandikite barabara eji kire items iro andikire kya kwenjwa Gavana mwaka juju arite kiathonigia kurugura gikundi kia ngwataniro ye kuruntiwa na kuruntiwa gitimene wa ndini akirwo na rigishugo mbunge kia Buri kiathokira gikubanganitu mutongoria omwe kuma wa ndini no Samikinywa Falis untu burabo kathito na atongoria baraba gukinyite kwara baririte mantu mara makonie kuruba babantiwa. Baba nataka tujide CBO yanali ikanio
na tuthithienge yakiigua na arabo gaiti enda tumba kugita bura wega muno nontu bakirino kwithira rikene kurubanari kwito kugura nyami unda nano ntuintigwa kinyoro mwenderete akanago mutransferira munda mundu umutonga nkorwe mundu ura wina thina yantigwa yithi mwathani niwe wegera andu kou naro twatonga nkoro bara naro batutegete aja bara naro beno batu imorungu twambio randu kuma gicigo mbunge kia Mburi nkiripotera Weru wikendi nyukambitaga ki Mutegi.